أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wana mawanzani. Ezimuna jandikum hala ni mdiyo, nganyina muwa wanono. Ezimgari nike eza khairi weka yao nizuri zi kusudi yao. Allahumma amin. Zi kusudi bu watukufu. Julizeni. Izo wakondo zilio kontiju, warawafikiana ya ukana, owenji waho wanduwalo komori. Kwa tu subuti huamba ezilio haurele ya watijoralo hitwa wajua ukana esirikali iliyo sirikali ya kifujari. Abange o watola muhazini, o ulidiwa, o wana wahafa, o wafungwa, o watona mbandongo. Wajua ufanya kontiju. Ngwa rambi yao ya uka rifanye mbabirjo ushinda. Mjulizeni. Linu foto la hoba hanweka yao emaiti yaralohitwa. Iparihaniha yabo omango domzima uo. Gardien haka yabo. Andwabiriwa hea. Wasihi waranti emaiti. Jazinu mdulo komori ujozamba ngujenda ya ulawa yafe hauka mahakama ya komori. Yauka yati yabo ya unikawananti sha wawandu warengwa basi waje watimbe nai. Abunge asibabu de mahadisi hadisiyo da sino walo komori. Watambi hao o ulili wao o wafungi wao emi mdunlo hunu. Ndugu amadi zori jozi julandaho. Waodo wa rendo awezembi wa sikiti hao. Waripara o rambia ekengari jo hunda mbandazi auri julize wajue ukawa jula izo warendao ya wakati hiyo wajue hunguza. Mwanashe wangu Shamuyini wasujai hendo ulo wa hopirizon e mwanashe wangu elarifu wasiaka Saidi hendo ulo wa Arabi Sauditi. Ngabo majarima meji wandu wanungo na wayanuni wakabaundi ya wandu. Warau Mwenyezi Mungu wa wala ala wanungoni ya wandu na mbeze mwabie mduka da ishele wajuka wandu isa waziju. Shawanuka wandu wenji wajuka wa ula pia wafu. Shaina kati wala wafit awa isa wajuka na rondo uwe mdoi yafe na jojula kaside ramu. Abunge owapashia hali no owatu ujua omahalani shetendo shajiri ya joka wanunga duteo inde Ministère de Finance. Ando mahalani wika yao eshetendo shajiri siwa rajante le gari abo wahe abo juu le gari lo wahanto kote inu wande wanjia yabo kabati mangwe katinduo wanjia harumezi building hizo wabiri yabo banda alo majilisini wajawa he awande wa mri hitwa asimanti wade sao hamafanu enamna ila hamafanu uyo abonge emajarima yanu ni mafundi watu ngamjuwao ya ukayalele sangajirio daima. Msujwa zabari ezentumbili zinu mafundi watu ngonji haru mavoti ya ukamrati bohe mrati dulumu. Msujwa zabari eshatongeza evanu mafundi ngwana madepite ya hao ngwanza wati jodulumiwa evanu hindi. Sha mafundi wakomori waoneza hundra mna mwana mshe wa mahamitanu parafaina. Mafundi wa komori waonea etwabia ya rendo faina kabla ya ulo ayafe. Ila itoka ulazimu mafundi wa komori pia watanganyihe wambe neke basi. She mafundi wa wadaza pia. Zija waono eza hunda aba pale horalwa hitwa warudi wa mzihe ne najisi ne zengu wabati na uhosi wabati na uswali wabati na ukafaniwa. Kaulazimu aina fundi uro Mwenyezi Mungu komori ambe tijau na rikeradhi nyi wandu wahe mahakama na mkeradhi bangam johuzisiwa bangam dedonai shondo arendeze ngozila ndo kwazijuao makati yanu sufai jihadi hariwala yo henda bushini hende hafete afanye bela eka le 25 ija ro hinga bo walu mwali ndio wasasanye mwali warende zino malumati abili na ya Parisa holi hode mdu ya kaunika le foto linu vanu yenda ya kaufilme ya tunde ze habari ya jana biezo
na mwene bwa mwali e maalumati hau ez information na ambilazo mimi ti journalist uko ujua fo information amjulizani wabaduru weshen libre odo ndondoji shamimi embaizanu namba uzinu nga mambo no ili nga mambo no ili wa Komori wajue haki bas ujukanza saidie ngujo saidie ujukanza ya tisaidie maana hahe ino éclairage nda hivi arika bate éclairage ibo atukufu ino éclairage nda hivi bo mtukufu wita ngabo éclairage au kabati ba insistidia ino ba telefona hangu ngamtsore ngabanu ni wabieneza jiriba sina namna lazima rifanya abonge abo tikahanza jeri hadisi wazima banu ngabo wanama watukufi abo wajogo niseze fikra za hao eza husu ele jari malajirisiwa zabili lezi husu yo dahuno haundo huno enamna yo ça va hau toujours ça va enamna yo اوكي شكرا زي muhimu sikanza jeri hadisi banu skwalelo watukufu ha amri za hoandu walo Komori ha amri za hoandu walo hunu watu subuti wa hambezi jirio awenge ngarjo hadisi emri arolo hitwa mri hadisi za hema fundi nezahe ema kandida nge rambeza hemiratha ba wakomori mongoni mwandu wako stehi hata ndrongo za usu miratha ndo watungo ule ezeri baizu emdianerele fotolinu jana simamia nukana olade mwanyanya sha mimi emana nizamba ao ekenjenda Komori tijanzane de Komori bien sûr ba inge koshilio shanga ndaoneze fami raone wanyanya sino wanzani watu raone makaburi yaho wa karibu nasi mdianerele fotolinu unde mahalani ele jari malajiri waziri mzamani waheze mali Abdou Nasiri ala harumshesi wa shamwali ya ulili wabanu basi mdianerele fotolinu haneleza ndongo mbili jana rikaharu mandongo za mali basi shalelo rithibitisha yaukana yemengoni mo wandu wasoma wastaarabu wala harumshesiwa shamwali yabo ezango za jiri biye hakawona yaukana na ristehi eturnat haluma jilisini wadunga na nwandu wao ezaka ujiri zendezi jiri telefonika usene kwa ya ijusa kwa ya da persona mnaila awambo ati juse wakauta hamali demana wanambuye makirtas wakanza wamsinyi sekirtas sahara washukuru wamu hafu shazi thibitishi haya ukana almarhum hakahanza eturnati kajaka ukubali wajiri msajaja izo mengoni mwezano gogoko mkini ke zika ajalaha he atola duniani watukufu yabo upande huo ikaulazimu rirongoze maulama rirongoze maqadhi rirongoze mufti habari zijirio zino ya ukakarna ujo ukanti rito buli ya basi namna ino ndo tolo puluzi tswa namna ino amando afanya mtezo yabona mjokana ntitwa habarugo wallahi duntiero njara rema Google Earth
ya jonambia shali nu foto na erewa na rudi na elezwezi habari undo ministère de finance wabale le gari watu walihansi bafuni yabo wadunga na wahe ya hunu wende wamri hitwa wabiri wasi wende zao atabo si sera rwanda ndo wamparisa daila kwamba wamparisa we bakiro twamba wado hundu ari mwani malezi wenye walindi wadunga médecin nezendongo wende watundu hawambia kana ulara la hitwa kanga bando dungo bandrabo ola ulo hafu ola kaja jifia ola kaja kana ndogo kadha ola haulo hafu nge watu nge telefoni wa pare mtu yakada ina ni wandu wadungana na hizo waju parisa direct shana wajue bao telekomu na telma aria bango dugo paraye si tujua do chonga dobi nge wende wandu nge kana mahakama nge kana wanadamu warao Mwenyezi Mungu wajo tunda eze telefoni wa majilisini hadungana nando wajo hangalia bandi za radar haka ministère de finance quel que soit le zimike ngabo na radar yabo au ngabo wana kamera za utunda haina ndugo bukolo zijirio shango wajoenda wambilo parce que ngeziambishi hao ya uka comme telecom huri fakirwa jamda dabi yodo esatuire ekala wa winde yende ngalize numéros et appel à gauche na droite yedero lia fakirwa jamda wakati yabo yabwana na majeshi na ma adui na wandu ama jarima shange haruma wandu watoji bwanezi basi awe yiketu bida pashie wenge bidori mbloke huniri mejele maisha bawo yingwanzo daula haki yole de wizara yole hazinje maya fakirwa jamda dabi ifanyao luka kanti basi aina mbujwa bango daula haki wambloke atirari komori hawa mbloke kasi komori watimbulia jahun basi yole hazia et puissance ya fakirwa jamda dabi pia ya waneno ru mazate no ru mababa no ru makoko no wana zijana wanzo daula haki shawana na makati ili hoshinda ya birilienti hota amani mtujwa banza bari ya to démissionner chakaja jo démissionner parce que majari maya jiriyo nguzijuondro shamnati mtiti hamadu wo krimu za timizi mengo ya tupa rushinda ya benulia mdu ya rendese ngo hizo tujwa wongo ko ministère ya rende parce que wan ministre de l'intérieur wo ngawone police ngawone zo ntipi yange video birilienti ato kapitali uyo aina usiku kwa tungo unji ya mndonga batungo lo andu wafunga batungo funga wandu kabatata marwe ufanya abange ile foto talila mono bahanu almarhum waziri Abdou Nasiri ya la rumeshesi wa shamali ya rola hitwa ze sababu jana tifumbuliwa sababu za mali mrianerele foto linu lelo anika sababu za husute na ya ukana woi haka wanili ya shesi wa shamali abange bo mali Abdou Nasiri rola hitwa hasibabu ya ukaka ummaniliani soi ewe wangapi we Abdou Nasiri ngambonao daena jaza azali hawari hitwa na lukumani mwana haya bo mali abangena mwede prepare ke mwishi yangu jo wanudo wana hanyu wasoma wastaarabu bo mali ngamonao mwone za unda jaza oibahe wazi we apariswa wazi we aja apariswa wazi ngamonao bo mali hau ngamonao bo mali ngono bo ikililu ngono bo fazwili ngono ando wanyanyanyi wanashe wanyu ngono bo bolero ngamona uzinu hau wazali ne no wana ha hedo rendo iso yabuzo nakazana bihiri holiho tizamba haupesi ya bakabaridi inji votasi eze twendo azinu e kantu jitrompe ranzi faina uja aimani uja bapale uja gazon uja fahadi uja muslimu uja wandu warala hitwa pia faina wa pia maulama wa Komori ne makadhi wa Komori ne mamufti wa Komori kaula zimwa jisesi sawa mbebande namna inotandi wenji wataharuma sashe wenji waliswa sumwa wenji wa hibo ize marumbo izo pia majarima yonga jirio kabati fundi asubuti aba uso ula ane zitendo azinuka ngatungoro la hitu ha wanu hali mratu ambada nguha wafanya kusita ya gari
banza bari tungo parso ndo tungo tinzo na mna ino ya ebane bidirfanya na ribezeri temenje harumo inti kamiti na ribezeri kazi ze potori fanye ndo kata na riteze kamera na kapitali ibana nyatsu rito ushindara munishia rito ushindara mbirilia rito ushindara mtunda yawe kesi chazabo ekawanu wandu watani yanjema ou demisione ukana na mwede banganyi washashi kamtina maarifa kamtina uoni nganyima incompetent wa ushinda mbirilio wanati wa Komori wa nchi haruma amani na usalama na usiku tuko parso ndo dubiso zisimani wala watu mro wala wapulezi twa mohonze wala watu zonone zelo pia zabari hizi jirio kabati mahakama eni yafanya betizi katu kumla yajo kamsomea hwandochi kartushinda rabirili kartushinda ratao wewe harumwensi wandu warambuwe majaribu majoro masiho ou le vingo minchi ele bangene vinyo gizo zinchi gezini kwao n'importe qui abo izo dezi sababu haruma mndo wanzo amani gatsenenda rende hajele dabala amadzi jende amani wanzo amana rumwensi yaho gebidio bake mwadilifu aina mndo ne bayindu yale basuka mndo dahi au wa mndo honzi hasibabu ndrovi wanzo amana rumwensi yaho asoma mnike bahazi atujonda habandrabo awajo ndo awajo wa mndo ushabebo ndi bayindu wale patina ukawafiro au fira au hiba au afanye tobiambi wanzo amana rumwensi yaho tia ezera dari neze kamera de surveillance na izopi wanzo amana harumwensi yaho unishia akabatu ujona we wandu pia ngomona we ambe ko dasubita fanye tobye todo diso wanzo amana rumwensi yaho jaze polisi wake wajodo kabo masi uno bomtanga wabirilie michi wabirilie mabavu yone namna mwanzo amani sha amani borade amani nabo do bulio mwana wenda yuwandu hifa wewe de utona mahakama haina yarenda naye ngurudi hapo liliwa aho wamnikanize mbe neze arudi mwabahiza pia ngamla hoban aina mndu yahuza arudi aina mkomori yahuza arudi tibura namba haya yuza yani kamro mahakama amumwabioni banu lelo rongo muhimu wandu mahakama watu wakanga wandu watona haki ngwa wanikwao zindu no ili wapulili basi haina mtu yafanya kontra daena waziri yamnike shambano ya mbahiza au yamnike shambano ya au yafanye n'importe quoi haina katezino jo huwa mtu ne yaringe bayirwa bogari jo mbulia kono jo renga signature baringa we waziri haunga we directeur wende wa signature ya hentie kamili ya hatu wende wa signise wandu bahari we directeur wa bahize pia lafuni kweze arudiza honeze mbeza ho Komori pia ngabo mna signature wa hatu Kongo liwa salary ngodo warenge ujitajiri se ba ho Komori pia wafe government ila haho atauza signature yaho wao bana mnele wa Komori ngamnele wao mndu unome wao mahakama ngawishishi yabo wewe ngo tukaucha ufunguwe mndu yarahitswa bari ngo tukaunika arudi na mbe na mapesa yabonge bidio haina katezinu cyo wayabe edaza hoba ila signature yangu ya henti da minawe na mshendo zo mwambia unibe izo haki zahanyu wandu wanotsuja bandu watoja omboneze mali inti hazi za hao inti mashirika ya hao inde inti ya hatu watukufu inu de inti ya hatu tina ujo ujanome wabahanu nirengwa Komori ndo abaini ujo kanza ndongo na badai ila tishirika lo hatu ila timba ndo yangu personnel shawa ina mjo dobo wandu haki no ili wanikeze mbene se aruti baingo warende nayi ngamjo tini ya wandu visa angara joko dungana na wandu rende bisafari ewe mtu joko dungana na wandu shanda bala arudi unike zuma jana kada baseni ujo shida nede ya rengezi ndo zaha wallah mime kengami baada ya zali halawa aina mru ya boha mba hindu ni awia ni kamru shish awia ni kamru kata mba hindu wallahi kengami ndo amana haweka ngami na amina muda mino wandu watuka urumensi aina mruko jondo arege aina eno mru da hobe arudi wandu bobel wote mbaiza utoa mapesa poshon urege signature ya Komori ubaiza mdu urengeze arudiza wa Komori abo witi ndulo made ufoka mtua nikeze visa wandu hunraze examen wa ndeze masio ka mtua bahiza shanga mnikao wedi na mnikana na wandu chao wende wamnike nise arudi nise mali
alafu mtajirisi onga wana saleri aina mrufanya hazi yabamwe na saleri yabo kutina droit ya udoni kiwa hashishi ya udoni kwa ria libavuni no mke matajiri ezero hizo aina mrulo mahakama aina mrufanyo hazi au ministère des affaires étrangères aina mrufanyo hazi haruma et fédération wadungo ndo amanga ribalo anduru wabahiza ribahizo andwao alafu obohanduze arudi neze mali neze mbe neze dhahabu murenga abose mali hizo aina mnduru ya jafaranta asibabu signature no yato we shamba yato we jawjaw izo sontipia andu to hambo andu mawahulisa e kwa andu walo harumeze zizinu kamjore ngezindu za hamipi de namna yu mkomorika tujue haki yake yo jojo upashie kabisa ujo upashie amena mwana mwana arudi hangu ba yo ya hangu sha yu signature ba de ke signature yo ya signature ila ya ha enti ila ya la shirika la e jingo jo wamba jo nulize arudi alafu jinga mwinji ne ignorance yinji barakallahu fika mana shwangu inarifu utongeza hata haki yao kutujua wita yode mana bukonga tukanza riele Zimbabwe uskwalelo ezahusu emiraf oka wandu wenji ngabo omvayonai ngabo emiraf ngabo israfi ngabo ukalizi ngabo lepo ngabo ulevi ngabo zina ngabo liwatwi ngabo mrohitwa sho wenji deriba no na hizo ngezao ho jinga mwinji wao wa Komori ndukatujua haki ya ngio da hubi ala fungu tuna ule urohoro basi ekengwa mokana huniliza amuniko plasa ngo nonike visa e visa yu ha wede mwenye Faransa odwanika eperjoma odwanika jao ezen go hizo ngelazimio wandu waelewe haina mkomori ajue mba haki ya hai haina mkomori na jua haki ya ya tiarenke parce que ntina utuande na ke juge ni wone mri ya hafa ni mpolile bari ngotoka unika arudi alafu yange arudi ba hola ile areje ba jawo mdo mdo arudi midena utongeza watufunga mana watu hukumu kwa dili fuinda abo ba huhibi ba banu ba huhibi ufunga arabira we sifanya nai ba ufanya nai rahana mi parce que hubuli ya mdu ya renda nai yakabidia fungwa umbahiza humfungua no ile hunike mbe no ile hunike arudi no ile hunike jawo abo yilo tamach abo ngi abonga mparo ni mafundi wa Komori nganya harumeze majelisida nyino wandu wao mda za hatasha waishanga bomba bizavoti zahandani zo tivoti aukanyi mafundi ikaula zimu mwambie ukana ebanu ngamweda rumavoti ndasi moneze conference zafanywa ya ukana riwataha riwonana seni wahara ya wonana nao ritsaha riwonana ne cour supreme wahara ya wonana nao ritsaha riwonana na e polisi wahara kwa twanza ritsaha riwonana ne gendarmerie wahara gabo izovoti zotivoti parce que izo ikaula si mwandodo wa fikiane wa hadisi wa jueza lazima amngeya wekezo tivoti ngeyabo wewe bufundi ngajwa ni vyo mndana nikiwa mdati fanya ndini mdati de mdati lapiziwa mtu kairi azali hana nyibani ujo ndana vuto yamwambia niko bachukua ruwa voti yamani kwa mchelo kwa izo tivoti yondo da wa fikiana ina modalite ze voti zanzo zire wane eze garanti neze ndongo no wakati timing neze namna zijoka kwa tukubali idiri sahara yashane ziwa pare wando daruma voti daona idiri saten hapo nyima fundi na mueleze amade namna mdungu heleza bana maana nimwambia unisinu ngamjoro amba kamla piso sha wallahi ilisomo baino ambao khitab izo des discours namna mdabidi yarongo ezabidi za mwadasi na baino ambao خطبة المعاصرة أو قضايا المعاصرة des sujets d'actualité alafu ekani mafundinga mazoma be sujets d'actualité gelazimio mtwalie muzise muelewe tawe ze votita iso henye ndo atitu no mndu nduna vote ya lazimu ndio atikubalia hulo gelazimio yani amweka kama wa vote no binati bana kamtso na kakaturo wa vote oi de mwana wa azali ngwanzo ya bezi ya sindu waende yake president shaka bati vote za ma député kabati voti za madepute Komori oide mwana wa azali ngwanzo yarendo raisi ombaba ya isa yalemewa eti jabu wa Komori yabonyi mafundi ekanyi mafundi kama nzo mnasui badekanga nyina babu za madepute au mikatatipe mwanzo mziwanili ekanyi mafundi kama nzo manili wa Komori ikaubidi mndongozo wa Komori ukana idha kunta fi shay'in fakun fi njoo ukana azali ranti ya tumbuli yani nyima kandida izo nizo yakala zimu nyima mafundi mami azali ka tumbuli yani mwenda armwa
eseni kwa tukubali parce que wamba wati mregeni wango fikirio Idirisa mbamazi hato kaka mregeni bo mwenye baraka bo fahami bo Bwamini wana seridi ni bo madepite mabaka mato mwenda rumwe mafiti yao wango fikirio itwafene sile ajo hara ya mregani wamba wati mregeni ni Fatihuna Azali Gabo nyinga mwenda rumwe zefati Ebano kamtona ka hata ubuli wa mmona nena umhadisena mna hezefati kamtukubali ya kwa ina fudu kanza bisu ija hezefati yinu ngebidio ambe ukana na mreje dingoni bayizo tifo tim sejama membabu yula mjamdu pa sande sitotenda bakaba tim ko marulo na kiri ujo mwamini eni yaishia Burhan Hamidu Burhan yaishia Abdul Sweif yaishia Kiki yaishia Mwinyi Baraka yaishia Dr. Salim izo ambango watu ufanyeke waboha na bo ambao watsende waharaya ujoja ambango mshilioni tena uo mndu mwenza shonga eni yaishia wala wamba garenda mbene makurunudu ne mahindini ya waona izo walenda hata lelo wallahi bilahi yosile mautuka ujambe kuaminiwa nda madepite shainu de mabavu shainu de michi hatu shainu ngarjo contrôler yao amazomdia nabi yabo nyi watukufu mle yabo endo bi mumona oya ya ukangu josubuti ya gabili fatihu ya metija wa ya gabili ya zali wandu abango adaru mweze kutizo pi dobi ulo yabo joka subuti ambe ngamwenda rumavoti zire si wao ni wandu zibirili wao ni wandu abonge bido mafiki yane ese votinga zire se wao je wajuka uzede sando wajuka uzibirili anda wa ebi disani se sada hivi ema representant wa buja ema kirtasi ngari yelo wana ukamdo cho izanu sensipi izo ni zondo ko yelo abonge nyima fundi na mwambe za hemba halua ne panteli ngamina mwana mtukufu rasoma wazima niko ustehi Harmumji mtukufu wa Moroni wede qadhi ulo yabo manama Ustadh Abdullah Shakir we qadhi kujala usoma nugo zandola basi mishwiri ula usome dini ya Kiislamu aweke ufanya sharia wal kanuni ufanya sharia islamia wede uono shati kanzani wabiokana sijeta rendo wa cinema wandu wasome dini ino Beze matieri za wandu wasoma ya Faransa banu no wasoma ina bahanu neze matieri shamdu ya twali ya soma si wanu mdu jo mathala ni komorira ndi deja e kanga o literaire adabi e ka ujwa français na anglais au arabu ukaza histoire geo yabo abo madabaho ya hivyo matieri ndaro abo basi enfule hivyo kwa e ka wewe scientifique e ka série de uhunru uwezoma yenar mwe matine science naturelle abo madabaivu ekawe serise physique chimie na mati abo basi usamundu direct par contre o arabu au azari hona kaya mtu abai hona laya ekekuja ifadhi Qur'ani ngojore double abataba inge mama ngo mitano ekekuja shinda wajibu mukarrar wa Qur'an abonga boy oral il faut ndo wasome abata kuna udamba mija ucho ngabo ndini takiru ujoka hanzi matieri zotimizi kume shiri ni wenda ganza ina matiera abo hezo mayen basi kemru habiri Jamiat al-Azhar ha somondro mru yabira Jamiat al-Azhar ya someze mada zadini uwekana ulindiriswani bombi toka yonsi abonge wewe Abdullah Shakir wala harumo mji wa Moroni tamba wede qadhi ulo yabo qadhi al-qudat akuna uto uredo cinema yabo udoba kiokana desendo lendo lankiyo ingua arika vya tinzindola ema qadhi wa Komori balanga mu magistrat wasomeshi shizungu ne zedura sawa shatana wa husomeze qadhi ya Ethiopia mimi o université risomo babi c'est qadhi amduka kana mdudo nanza ya swafi babweni uto mwanange na bayiro yekanza ikengwa wona nawe yekanza ikenga bya tende yanji si hunu mahakama ya Komori yo telefoni udonja to mabani wada umea unike mnambuzi wabanga mcho uve haki unike mnambewu unike bamjo unike mna arudi unike chaucho mahakama ya Komori la mahakama ya Kishenzi abonge gamwambia bo mwana mtukufu qadhi kautwaliziwa ni mwana nyasifu ndi watu mtukufu jumlana au hajijo Mwenyezi Mungu atohum liban roho duniani na akhira jazahullahu khairan izu ya rijala dainu wanyanya bahinga mwambia ni ukana utijisi chini ba mimi kwa batu ujon changaza mimi wanude mnara muiba ya jato andole fa hamwe banu ya bebe isandu banu sha ngetire ngezion loni zaba titwali yabo ntejo kanti yabo ni batemi doni jo jabo ni msekule jabo yabo ndesa banu si wandu boka yao
rika ujisa rika na suraya rika shayinu utono vingu na utobazio balagha sarfu adabi sira manhaji fiqhi hadithi izo pia mratore mama vingu na utwalia na kuandika na uonda ndo ya tazero izo pia fundenje chakaziwa ni mtu kana shahatu tsajana natokana dendola angmado haka wakati ni surufi abaka bandola katiro abayi unguha wikateni abendola ta no yotidio mala usoma na mangalizo ngo zinu msubuti mrongo nyi mfanyo hazira nyine serikali bo mwana mamtukufu wando sugora la hitwa yabo ba mufti yola olo wengo wa ngo fil bye bye olo wengo wa ngo ma salama wende msafara salamtu dmako mufti wo lo yabo fundi Abubakar wala unaona kati ya rongo mtu twanza poshe twashila teno zero la tujo Bakar ngo wo mbrado zishi shawewe de jeni wasoma ulo yabo eze twabia za kishenzi zijiriyo moroni yabo ufavali ujiriyo armedon ngate madam situ kafiri tojo la ndabi le joka mchali fanya roko wala do chano isu twabia mbibo tichu yabo no ne fasad woti jisitu rada u wala simrula na jana usilam ekola mtate mtairo bezo ngo samura faina ya na mwana mtito wa 5 ya tondolo ya teresi wa ya fanya twabia mbi ekola mtate mtairo mbi wala emruo ya pariswa tuka hukumu au mwezi wone hadi namna hiyo zahabu shukrani madam situ yatijahuraria ba ola besala usoma witi na twabiyambi shengola mndu zo twabia za jirisi wa wana watu besala yeka chasa mtu amini kwa mndu yasa wallah besala wana ya adopt wana wasitu onzwan shamzaze islamu waona mna mwana jafaina wa mahamitano yaje yatubulwa zenyile ya pasulwa ya hobole mabaja ya rindwa twabiyambi yatimba kama nangama mtiti yatiwa mtati hamado like lazima mbinga hapo majari maboti chubana na mlisaidie roho za kamera na mlisaidie jao waja waunda aimani tena yenda ya tontole na mnaida ya toa masasha ya besho wenye vuvune waja waone za unda madagazo ndoba na mizinga wasimi chini chao ebano we delege au representant wahe e droit de l'homme ekutona kana macha haya wandodo mo pirizo ina mtu atopirizo nguto ero wapindo hao ezengo izo mzade wokuta parmisha ya rongo wabana aja hundwe mufti alingana naye bano gatsida butala sia wala jololana wala wajololana waili watoka sawa nduko kone mdumbaye wanu wahimilia shonga wandu waremido kaburini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azamba amma bala 40 sana qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati imriyati mizima mengo mina ranzi gajuze mame ngo fukare mame ngo minani mweda ibanu situ okubehera rapport ban yauka ça va pas epe azalika tushindo sécuriser fakirwa jamda dabija kuto shautu kati ya mutoni kwa mali wanawahi komori wangamizwa pia wanawahi komori wangamizwa pia ngayo yabukuja paro hata raporo kana bwana wengu to wanu hifa oyulu kuma ni mwana wa hera isu awo wana wa mtijwa bwana kuja paro saya ewe timtate wono mnajimbo na mtiachana al ummu mzate wodo mweta irumbi mzate wodo ko kana grosses mzate wodo ko alete do ko hams wode mweta irumbi ebanu wewe roho ya honda hiyo bobo situ tejisitu rada moment mzate hamada watu paro shemes faruata jaba jahao agari yaba he watu edesa yo pashele garado zuku saje bas ebanu no tatenda obiona owazade wahimilie serse amabondo go baba nizo ndizo wenji wazijwa shakwana suitu ambia kama leo ti paroni mzee wa hangu lo Dunkerque wallahi ta wallah Mwenyezi Mungu namhifadhi ambe umurimle amba bomwana hatifwe matu ezo ngo zamba we matu yangu yafu wallahi bilahi mzee wa hangu lo Dunkerque yafe matu Mwenyezi Mungu nambe umurimle ya yabuwe yaone ba katujwa hizo zichacha Mwenyezi Mungu namhifadhi ambe umurimle amba mimi bomwana hangu ezo ngo zamba wizo msuona ngami bana njasoma hintu shaizon hwambiao engesi jwa mnduru yanzu yaji yahure hitwa wallahi biya jwa bana nitinze mimi bati jimi waje ko kaduniani shezono ko zamba utiziye bo mwana basi ritso wona rafema to banurishi yaze taburi jwa nzari seza to wati juha miti jo katisi zangu shantsuona eyo na rede jeyo na ema ola bwana ola hamada mi wala katujwa dura tikatujwa gosh abwe utikiri mba kushangasa bo mwana bezongo zamba uzode zongo za lazimu zamba kebane mtate wesi turagada yakaubidi yaonese ukienti hatu wana wa wafupi wasa wafungwa wasa watola muhazini Allah ingami na mafoto banu ya twabi ya bokulu kumania ziredo prison
shamtusubutina zonesa ukangabo walo opirizo ngabo walo obonze ngabo hafa ntusubutina monesanizo bantu wajonesa sitwabia lukumani wala zifanya ngutsobali ya zombo hanjomo pirizo wando kanza watowezi ambaba hangwanja wa torture pia wa fa wa buliza magrenade yabo abatsaba semiduwa lawa arumaselu idina gazi na kama imagine mwana wazaliwe ndio shaizo pia kabati cloud kabati mufti kabati délégué kabati représentant wa droit de l'homme human right yaelewa hizo haki za kibinadamu ya dainio wanaokomoria abonge wewe usitura hada ujitataza mufti Abubakari ho Salimani kana usifu kwa unaweza ezafan adibanu yongi ho makandida wa CRC Salimani yaitandai alhamdulillah rabbil alamin mwana mshwahiba si mufti dari gazali haja hasisele zali ile mwana mshwahulo hafu wanana shwahi pia wadungwa watawa wadata ngwa maore kartujwa ngambona kutabia mandisi ngwa unatanga mmono ufati huwe denge ikoni mpira katwa balangwa ja rumenti basi ngamwambioni banu lelo wallahi kamjona bia ketinjia nayo ketinjia ndo haina mkomori yaona SRC randi 2018 walone nti ya komori yaone tabwa maji yaone tabwa mwenji yaone tabu ya watu la pitali watomba nongo iliyo basi uono wa hafa uono wafungwa haina mkomori amona twe kutabuko katina haja wandu wafiwa ngarililao eze famisa tu za hafa so ngai konia de guro basket ngumparoni ukamdwa fanye beti zingari mlida oni mje bali mlida oni mje parce que ngari kwanza rifanye ntabuho yabo nganzo mje hawinchi arumeze ntabuho iso eni siambao mwana wasali katina haja na mje hawinchi arumeze ntabuho zatu bagari fanye ntabuho mfumbini bide numero 2000 mse mimi baika mwambia dukana haina mtu usaidiwe SRC wajala le photo teli yaone tabwa majili yaone tabwa mwenji yaone tabwa msomo yaone watu amani watu ima watu la pitali watu msomo ukubali ya ukango ndo mabujilo la CRC ya vote CRC basi wonga msomo mazaneni Allah billahi suwailo jimezi suwailo daba bwana kamtuye lewa mtuje wao kabati mduma zambaro hoya josubutia uchebe ya chiarongo we banu yabe karangwa mileze fikira zazali shawabulie ze fidia aina mrwa serse uoneze pareza komori uono emabinda wano tukula wohifa uono eze lapitali wanu pia tukupasha wada bonze basi uwele da hala hengilwe namna hitu yabo mmono kamchao nabo bwana El Paso haina mkomori utoka uamine serse ebanu wanunga muwadunga usonga hita haina mkomori nguyelewa yaukana banu wandu hafa wala wangazi jana mmalina nzuwani banu ekomori leilo tangani ekomori gyo tangani emto jamabe ekomori gyo tangani wandu walilao waongo viro bavuni wende wakensi udo zina nora mipira udo amba ukana wandu na wahudunge wahuvoti wandu na wafanya chako eizo ndo bia tukana akili yaone tobi hamadizo ya kenti yado linda nugo bayanga mwabioni nyiwa tate na nyiwa baba maono wana wa ulwa wa hafa muslimu fahadi faina wa onti pia maona itabwa majilo komori yabo maona itabwa mwenje ilo komori yabo mona wa rotungo fa mobarini basi haina mndu yabo jojo haina bangu saidiyo eziyo ilo daba au ilo chimezi au ilo jindu jinafiki la zulu Allah billahi tili amin abobas emru wone mahakama ya kishenzi ya kina haramu yao uono ndo ulao hifa wandu wafungwa wandu watola muhazini watu maji watu mwenje watu msomo watu unono ya juheva ebile ende him banunga mona wedi walo iho pia eze arudi za hanyu neze mbuzi neze tabu pia zirengwa sababu hindi nabo bato mahakama wedi wa mahakama no wandu wa eze ministeri hizo warede hama tajiri pia shanga mwambioni banunga jone gensi haturo irenga ni mbuna dambe bobe ai amtawe arudi hangu
ila njahuba wala utoka urumieze mvua kanizo shami njahuba tikamwade tikanzani pashiene na ziri wanyide majoni baza kamtani bahiza shahurenge signature ya henti ya Komori ngwe itumi ngo doti na signature wa bahiza wandu warengeze milioni aba saa kutinye signature ngamdogomba arudi ya hangu iyo fikira ni mnika ulibu wa Komori emu irenga ukamcha irenga haina mdu joto amba hindu yapo yende ya zihiriwa hawende ya afanye magento asibabu na wao profite ukana indi dezi ya SRC basi hatezi ni jo huwa mdu na swenda rege maindu wake bangari jomba na mregeze ndu sanyu medisa dobi utuka ujatiano mewa basi mbaba uobo watukufu mzee wangu le Dunkerque wallahi bilahi amba tifo mato mwana hangu tijaunu amba mina mamengo mitano ranzina jamanga tabha amba wallahi bo mwana hangu futi fahari njasoma yitu shati jafaransa bani 1975 ti jafaransa 1975 bo mwana hangu fahari ndashira na wamba nyubarani samba nyumba hata mtumshangu wa fariki karjatime abo konga manzo lenga manzo nose nga manzo ni vaze nga manzo somesa nga manzo nifanya iso ndashira na timisamba nyumba hiyo ndaza wa fariki nga mibana ngeli nujila mbutu la juzi litsparfanya hazili tsomanga litsana rogoto jaruma aruma nezimili wa hele jumalila alafu ya jaru paswe zitwa undura dibo mwana hangu mrutu juo droite nuko chombo gauche wallahi bila isori zamse wena banelo abonge utida sebo mwana ba mitifwe matosha mimi kamuhushiliwa na roho hangu gejibi wao ndruwe njiwa tuanza wabizuru kuzinu kwa tsubuti wamba basi nga mambo banu wallahi haina mzati au mbaba uone tabwa maji uone tabwa mwenje uone mabinda yode amani yode sécurité yode sûreté ya henti keiti ya wanungu wa uhama abo ministeri wo ibidi edesa parce que incompétent katina maarifa katina akili fakire na mumpare zambani habari na mpare fakiri wa jamda da binje ni mweleze mpapi za ndongo za uswe amani ba iyo mduko do hamba mare etamare na parapara eshiko tongeza mdu rasure amani bo fakiri nganzao kwa mahakama haina fujari liretene walifungwa Montibo fakiri ha imani huambia nganzao service de renseignement ikifanya hazi ndo idotunda wandu wanzo wafanya zongo za kifujari bili nganzo wake wadili fundaru nganzo polisi itambazwa haina bahanu haina mdu ya joka na tinofanya beti zibanga mnjofa kulwa abantu yabonga bo bidibo masihu wabiriliye ngabo bidibo tasi nganzao wake mwenje wake wewu bayo yotongeza ezetwabia mizika kazikaya nganzao wakeze kamera neze radari neze ngo izopia nganzao haina mdu yanikwe haki ya abo amani ngendo ya eneye ila mdungu abaya amani haladara machu ya hiserso abaya amani haladara mwaida ulaika la urumita amani bata mpushambu wa mdungu uheza tijwa samrari ndai mwisha wazalida masa kala wamba amani mama machu yi eze disposition eze procedure wazi renga ya ukabake amani arumenti hit dobi utukaida fanya hazi nguli wazume ngo miraru ngena hawara mengo miraru wanzu ya wahulie telefoni wanzu ya watine credit wanzu ya wabale magari ya do wazungu sano njawa mole hotel yo angamiza wanzu ya pashiende ya feda ino wasa Dubai halafu mhonde ya hundu abiria liyo ate mdu msheransi kajabidi ya hunde bahi nduransi tike za magari wa dodo sungusa kapatino kuzifanyishi yao sajaja na wizi wa rufu ondire haina mdu azono mewa dama na harumenti hatu ganzo ya kebwiti ganzo ya kejindu litsona haya ganzo like fahavalu ganzo like daba bahinga mwabia na ina mdu aseri se ujova bile yao hende ngo ambo azali na baki na mnike bange na fikira njema watina ukayanga lema hamina ne ila uroha ngodo msafara amba ngodo haya ya mvyongio saa 6 uroha fumbuni hata ngasi saa 5 ngawe male ngabo ngufikiri saa 6 ngochukwa waswili haya afudo amba izora ngari mniko aminifu iloda benu jo ni wamine md SRC haina mndu mdzati na mwishiyo roba onyanto abachawo baizona ba usini wallahi bilahi 90 yodo atufumu one mala bado watu ambao ticho so wallahi ngwajua ukazinde za kweli emria onoro uro hafaranzi faina utaba pale utama dagazo yawe amani sake iti yone ndugu ya mwali yo makenisha mrumonti
yacha yaoneze ntaya ziliyo yabo andu asunguru ngodo angamizwa basi nomndu ani kwamba project yale yacha yaono ule vino ujufumu wa ulono wandu uono ile giza basi komori basi yabwe komo nje utamna vipena mnaenda mpezeri pasi na mpeze chao yaona weze nyora timwenje timaji yaona wandu wafomo barini yaona haina ulo mwadenge bizu abeza pashi yasi cho hufa bakapati lapitali kapati nongo alafu mndu jono wandu wano nensio mahaminane ya mengu wadungo na kemdu mtate na kemdu mjomba na kemdu mbaba ido daba ido jinafiki ido jimezi wallahi bila ha wala bauka ina mndu waduka ayoko li tilapa akali swali yafanya mahamili haeneza nikoli yabo pia ndo akasoma pia fanya mahamili ndo akaulima wakaulamba hindu pia mahamili wanusu basi wakomodeni mndwa anja akili aba so wakomodeni mndwa ndi hadaba ni mndwa ndi hameze ni mndwa ndi hafafalo ni mndwa ndi hamnafiki torofiti na ndan hutu abunge yode yamadu na kanzani wabieni nyi wandu wahe serse mwendo mabunjilioni Allah bila ina mtu abaye ujifanya maadui mndu yaone comportement ebanu linda badali bilito yele wakwandu wafama wala wakomori ata makuro bane namna makura kaurongo bala tukanza bikana namjibobo majabaragari ya baga tasiri muriani pamacha wale fasira wala wakomori wala do wandu zangu wala do wandu zaho wala do wandu zabuka utoto ambao basiza hamadilo woju hovaye wende wadora basketi koni nabo mabaga mnika wandu konjenga mnika wandu fete ha wandu wende wataheze hakisa hao esengo izopia kabati uloleyo kabati uhisi oka banuzo ko ibidine de namnaje nirongozewe qadi manama na huvumbu Abdalla Shakir ya ukakuna utobaki harumu dola udambe dola imenye he dola ufungo aina mndulo Faransa ya mana ne mndu mshengu to pare qadi ba wodi arumbiza danganye dola iyo imenye dola haisati nze dola kaptuona we mndulo arumu atanga endava mna kiloti gamona tukamatiso na watu wakawa zatatu na wababa hatu wali wafuma wale pia watu maji watu mwenje watu mango ngazi chana mwadina juani hajua hede nguro mpira jana bo juani na watu wakawa wa mru hafu ebana kama ile wabo komara wanu wa mru hafu jana wauwe bwana wewe ina mwele anele foto banu wajuani hajua hede nguro mpira na banu bambo ngabo ya ulo ya hafa ebana kanya wabo komori ile foto teli na mwone inu dobo jioni na abo ezajiritesi tainu wauwa mru hafu botasi bojioni ajua ende ngutabo ho ikoni ewo mrulo na jana na wanadamu ha bahi aina mwenza nkili tainu onrwani swanzi hadingosi na mwana wezanzi hapa na mwana wezanzi hapa dileme wane serse jana tileo aina mwenza nkili fya ilewe aina mwenza nkili fya leo dobi wantu yake president alafu anu hede ngwabo mfumbili na mjobu jilioni bangwa ha amumparoni bunjilioni bangwa na mfanye mji wodo pande uona kanzani mwambieni abange abo minga mwambioni ni maulama u efundi woitwa imushi ya jwa kahamba abo ya ukana mrati dulu mumru mrati fanye chao tawabofu evani aba mdela rumo votilo evani aba kanga bo votilo bilansi tainu na mwashi wa ile mafundo no wa ile na mruna votu ya mwanzo wa tsinabaya utindeni sude utini uwensi huwe ezono tokaini ujo tsuwa mrika ukaja stahiki ndo uzisosoni mwa Mungu zilatsinza kwa tena zilatsinza kwa mtungu wa mru ya regeza mana eka utungu wa mrika ukatine meriti kaja stahiki ya keneva mana ila wallahi wene ujo uziswa handani hawakawende watu wa mru la wabihansi ya jia thunu muyensi hawajia kufanya nogo zisoni zuwa rumensi walosero fikiro la mzaha hamsore kama mtie hautsini kwa lishimu sio portoni
mzahadani mrujo ni kama pesa wa haulende chi haulende kaweti mnulo na akili muhulo hama pesa na ucha umtini vile chao sondolo na akili wa tabia ya kibinadamu kasi tabia iko nchini mahala tabia mnoto wa mapesa ni kama mnulo wa foti halafu wewe wasali mabakaila mali ya heda ule garengao hewa tsuri mali ya heda ule wifanya msakaro tena amshia huo wengurongo wabasa uka ezevotitizo na mwishe wabili usuze voti ile mala mjora mbua wabili tsainwa hai emru ya voti mru ya tustahiki nachoka yale bailo kana mshiloli wa mabutswakia emru wakao atoka kaja voti wa shangu da aso yanikiwa dangu chouda gari na mshahara bailo kana mshilali wa mabutswakia emru chorenga mndu ya mnone zangu nena raia kwa tsumanza raya ya mnone reano meweka hasijua basi na haki mtumanga ukaya umongoni mwa wangu watoto ndo wangu wa jahannama do wangu banu ezajiri bonsijuwe mwanama mtukufu mdada biswali hinge yabo sheleka mwanzo ya rongo mbabi ezajiri bonsijuwe yoke chakabdi mdu alinda hata basaje wanamba voti mdasi vote ujoka chao mdo nanikiwa ujovotiwa banzadani banuko zadani kama ka urewa voti zadani kama ka urewa voti haukana wakati rakamendo Maurice renda rumpira ribali warika ubeho njesi renda rufanye les entraînements risomesi wa arbitrage mria ile wendo e sharia riwafikiane ingaijoka ulazimu e discipline na izopia wanu wese voti mwambao ujohunda nani kiwa kabana ka urewa voti kamzijuao abweka kamtuzijua banga nyitabani bani kabati voti komori wanu gwanzo awe mwana wazali abeze wa msindi he arumwe ezi abonyi mafundi na mweleza rumemba $100 mnemba kafe ne babza mwedesanyo shengenyi wandu mwanzo mabisa kweli na mbeuso mwabenyi wa baba mlo banyoti pia haro engetini kwa mawanyi ndo akomorini to yaru mawandu nyo baba mlo bani pia nyudo baba ho wana wangamiza faina wangamiza baba pale wangamiza madagazo wangamiza mutwi wala dwana hanyo wananyo wala waisango watuka unjamdoni ibo baba parce que comme tu warongoza hamjo unjamdoni danyina ho kamjaisha hizo mnyezi ngwe hamba bo baba mdo bana harumwe majirisi yanu pia Mwenyezi Mungu hamba ku anfusakum ahlikum nara. Mwenyezi Mungu hamba ukana aman yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama. Wongu jonja mdoni. Wanahanyu wanjia wafumu wandu bure waniko mizinga ndu wafumu wandu jao. Wanahanyu wani watu torture wandu warumwe de jeshi. Wanjio mijia wandu wapaswe zetele wahibi zitahabu za wandu. Ye mdru yantu ya rungozi wandu yambe usiku mga musiyoni wa nafsi ne roha hangu. Monti. Eabili hindi. Ni wandu mlono wana wamba wafanya sharia ne majishi ne mahukuma wanu pia watajirishia mbe na malaho na arudhi asibabu witi na dhuluma na udhulumu walo nezi haki wanikweze mbe na jaujao waudu wana hanyo majestra ne mavoka ne mama waunti pia ngamdo soso ni Mwenyezi Mungu henye bili yararu ni wandu rambari yabudu Mwenyezi Mungu ezi swala za juma izo swala muhimu nganyi aboka mtukonda mumijini hanyu mojamo ndege mikromo nikamdia tutawaza mumnika na nyuma ba mruka swali za mndoke mruka jahifa ikatira Mwenyezi Mungu katuja kusoma surtout ekayeto alimu ya titende wandu kwa mtukonda ndege mikromo nikazali yomenyela nduze swala ngamdo soso ni Mwenyezi Mungu shavoti kabati voti komori mwa mafundi ezo lizo mumjo mkotsa mafa ema menu kwa voti komori o enda harumaze voti wa waju wakana wallahi bilahi zinti voti wanazali ngode yanike mwana etijo kanara likume nga emzadenge mmade ngachala basahina daho ngabo mdulo mmade wenji banu kartudo lala oyingu to dubilwa oyingu to siu oyija banu mwana ngeja banu jao banu ele daho ngasina ngamjo urenga mwana mtukufu Papachenko abonge abo tikanzani mwambieni banu yauka ezelongo zijiriyo ni mafundi na mwambio andu wao yaukana kabati voti ngeyabo opposition ibidi mfanye yabo ngamwedao haruma ibata aunga mji concentreo liwanilie enti ya hatu mziye rilese voti za kweli deja msamwa bakana kamja kubaliwa mwede mu hadisi ngeyabo nyibo matukubaliwa ngeyabo ngamjwa mweda ruma voti mwede mwede na nyimwa bakana kamja kubaliwa ma hadisi tindeseni ngamdudio mweda ruma voti zipangwa oni Idris ebane ma opposant wa Komori ema pesa ni mduda humado mayala tete na jaya wala wanda wayala tajuzi ese ni kwa tukubali wadu wantu wa madisenze vote kabati no mafikiana tanya hata kabati ulo namba hido ufanya bunjili
mwana wazaliwa ichedo ulo yotungozungulia no warengeze mali wajini kwa wafanya harire nouveau o wakomori ndabo kaoba o angamia sha wakomori bajama baga mbiharuma emergency kam jayona kam tutisa ha ebanu mabaga mbiharuma emergency kam jari wasulicha mjama bari enjene na pulo kam jari wasulicha lelo mjama bari nouveau ten ebanu mdodo wakomori mwanende ya mama chui basi ebanu emergency mabaga mbibe hauza bari machange abasa mabari nouveau ebanu mwadi sande mtuko jama baga mdo nouveleo ngamde nouveleo dabo mlene mtwe na mwende masahi wetina na mapete na wana walevi mjomdo baga mdo nouveleo basi watike fundi hamaguda iliyo kandida ema kandida wajoka kabati voti wajua ukana eseni kwa wanika hindu no wabangu aendao abongera abo izodi zona kanzani mwa bieni mtujuwa opposition komori inu opposition hindini wada sabasi ngwalinda ufundi ende arma majilisi ende wada ili abongera abo mimi kanzani mwa bieni bande abo ngarjonji harumwa emiratha au kanga bwanruwe njiwa tulumio ngamida mine mwana ma ikayao nyoti pia ngamu mjuao vanu Mwenyezi Mungu kado angalia ilmu shaangalia imbabititi Mwenyezi Mungu kado bima ilmu ramba mruna abudu Mwenyezi Mungu ha ilmu sha endogoti elimu yinji mbabititi mdialona ikhlasu hiyo yo muhimu mwana mtukufu mdada biswalihi ujula ile jina la Papachenko alarumu mji mtukufu wangole aina wasamgo jorufu mbudo hao eke mduge na wenyingo wajonda wa mrongo zeke katina wenyingo wa jodas lelonga bokadya mbili ndaru huo ni wahaho hikma ya haho kairiri tantawu mbabititiban auka ngawe manga ngone namna ntinu yendao we mru wa mila Mwenyezi Mungu aonika hikma lelo mafundi wa ili wa lokomori waju hangwa tungo urumisa ya ukana nduna tungo wendro mnduna fanye jao nasirishi ya owalo komori ya ukana eseni hata mpaka de abasa kwa jakubadi waonana ni makandida wajwe na mneze voti zanzo zende kartuo na wandu ufanya mabujilio ni miadi inu riambilu ayo janvier karjaona rongo mwana wazali tuola hajuhasi ikoni baada mahajana hende hamaga tuko jari mfanyeni pare boze voti za kurubia hende warenge mba ndini wabaha kwa ateze voti za johisa kajarara yuhata jana haoni haikoni wojioni nobochasi mtujuade mana shewa he we udungo uraondo hitwa aparihaniha ya miongoni mwa wandu wakaurenga emaiti yahe mndu yaralo hitwa Komori kayao tionesa le photo tsalinu banu mahalani wikayao de lepinda la Abdunasiri waziri wa hezemali haruma yezi ya ikilib yabo mafundi wa juha lelongo ambao mnduna tunguwe mndu ya voti bangu jo uzisiwa eba zinde salazimu wabasa warongowe monti eba ranzifaina ujaba pale uja wandu wa tondoloa onezendo izo sontipia eba izo kezika ulazimke wandu wanda wa zamba ya uka eba neze voti zinu na juwa ukane euzende so uomshenzi ilo witi ilo jindu wakayao li topulwa ne mwana wazali li jeli endese eba nge bidi yo opposition ya Komori yende aunge lazimio warejei rihadisi rijue parce lelo wala lelo kabatiza ukana waso na naranzi kwa jombe karja wafikia na awali kubali nzima umili shale lelo kwa tutobuliwa tinde le jeshi tinde seni tinde cour supreme kabati ndo kubali e bana ndo ngwa ndaru mavoti bawe karibu nao mbabi hasiba bude uka wandu wasulihishe za usuyenti jeri nchieza hema na wazali ne misaada banga wandu njibe kayao wajohanza wasaidie shami mifahari ngamono hama aina mdukuto ni paramba nende na renge nguo banendo gotiro kana mdara renge mijambo na mahiri nizo koli shaike mduge na nguo zibayo dahoni hae gela zimando jokana haina mba hindi joka hanza ibe hoya boyunga zo ibe ho mali au kayo amvio ha umeli boritona wandu wa urirongolea warisaidia kabla zimike zongo za jirimaore wala wa Komori wasi rijuhe ruoneza ntiziro ajenga sina diplomasi sina relation njema kabla zimike Arabie Saoudite, Maurice, Tunisie wa zentizo pia warisaidie rendera juse emabinda ya hatu muishi ya bwana tola yamba mwanamshanza nitende nihuzise le suala mwanama zaki Sofwani nguni ziso suala ban ngarijo mjibu shat kantaru. Salam alaikum. Allo.